Bante alakam ya jingkiu jingki kam Khubor ya kentei. Ka Ophis jangka district social welfare Bhoi district lengba ka district Sankalp hub for empowering women. Kala Pynlong ya ka Prokram Jinghikai self defense ya ki kena kentei. Ka balong kum shibenta jangka beti bachao beti padhao. Halor ka jing temu ban pet kerpang ban penyo ya ka hok jangki kena kentei. Ban light na ki jing sha leben. Ya kini ka Prokram Jinghikai self defense la Pynlong ha ground and pound mixed martial arts nongpo. Keteng tu di bapun himade yang sama sa mau kedem ke bahap apa mau belum but hamne ni wan ban training yang ka self defense kalau penyai data Department of Social Welfare dong ka beti badhau ni yo Jinghikai ni ka lemba ka ni ka training self defense ni kumlo banyin ada yang ni kan thai thamta me din sha Khubor ni kisim bamanta babun ki nongshun ki atha ba kumno ki ka ban pinjat ini kan thai ba ki thulung ki khana ro Keteng juga ka dito di Pasig City. Asyong sa kuma jirang blok tingawan hangni pan training ya kata ka self defense. Balak panyai ya ka social welfare jongka beti pacau beti perhau. Jadi kani kajatka kadai ka ground and pound MMA. Di kabayo nang ne kadai ka wrestling, kickboxing, bat ka di combat MMA. De ngai kublay ya isar ibala panikai ni anta bat ya ki ba wan shim pan le ya kanika training jok MMA bat hamtamru ya ka Ophis ka bala ai khnang yangi kum ki kun Samla kentei ban kumno ban yarap yalade keteng jinga dei bam lam kado ban syong sa ya kam ngawan hange nanga boy rembong blog ngadon hange ban yo jing training yo self defense bala punya da ka Department of Social Welfare beti bachao beti padhao bala Pynlong ha for ground and pound MMA Jinghikai bang yo nang ne kadai ba kumno bang minang ban boxing ban wrestling ban kick ban kumno bang in defense yalade ban yada yalade na kano hajing ma hina sa ba hap in joni ada hinong lute rane ki nongshun rani ki wan ha por bang nim poi pakhat ke lingba jongkane ka department ega bala penyat hamne nila ban yo ega kada jingada nila ban tip bun lengba jongkane nila ban yo jingada dang bangin nomja kano ka pot ka ni nishan Kagating juga katay bilang patang sa ako mo rin kan ngawan na kaumsi blog ngawan hangni na banta ka training ng kasabitan sa niha ground pound MMA nang po ba kujuro ba pandeg da ka beti pachao beti padhao Jinghikai ba yo ani kuno ba ni defense lagi nang tabel Jinghikai ba ni Jinghikai long bang kick ni pop nang kuno ba hindi defense lagi da ngat hayu ben tamak kanta hagi di port from ba kibun ki case kibun ki ek ba kinyan ya kai mo kamtam itna ba puli saba ki ba jule travel ko kunjo te takajingan ke kini hamni te ni train lagi ba kunjo ni na ban Jinghikai lang ni kini kan khairu Kagating jonga de isa chole khadia ngawan na ka Shillong barengao na ka jirang blog hamne niwan hamne banyo post kabashi bunai bala panyai ka Department Social Welfare biti parhao biti bachao ha ground and pound MMA hanong po niyo Jinghikai nange boxing kumlong in fight but ikibriu ki basniu but wrestling but kumno in defense la jo